amahoro y'Imana kuri mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye. Kambabwire aya makuru mu buryo bw'incamake ndagaruka nyarambura ngiye wende Rwema Thierry. Abadepite rero rwose ngo ntibumva ngo uko Ministeri ya Siporo imara hafi iminsi 589 itaratanga raporo yasaga miliyari 7 ngo yahawe na za federasiyo. Amafaranga yahawe za federasiyo reka daha ntabwo bashaka gutanga raporo yayo. Ingabire Victoire kandi ngashaka kunganirwa n'umunyamahanga aragera ngaza avuga French esange rwose niko. Aha, ikindi nuko Karaserema Buruzaramba yavuze ko ngo mwibuke ko ntigeze mbyara nkawe. Ndababwira kandi impamvu umugambi wa RDC wo guhisha FDLR wakubise igihwereye. Ndaza kubabwira ko imusanze ho bitoroshye cyane kubera ko ngo umugabo yishwe n'inzoga z'inkorano. Abaturage rero bakaba basaba ko zacibwa. Ihuye mu murenge wa Simbi barasaba ko rwose ngo hasubukurwa imirimo yo kubaka irerero kuko ngo ryahindutse indiri y'abajura. Hari ababyeyi kandi ngo bahangayikishijwe n'imyambarire y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye barambara impenure mwakagire nkamwe. Arambafoza cyangwa aramapoza ni perezida wa South Africa yamaganye umusoro wa Amerika ngo ku bicuruzwa biva muri Afrika y'Epfo. Ndaza kubabwira ko rwose umusore yiciwe Rwamagana. Abaturage baranenga rero ngo umuco waho wo kudatabarana. Ikindi nubabwire nuko ngo ubu udukingirizo rwose ngo n'ibinini birinda gusama byaracuruzwe cyane. Hari umuturage w'Irubavu wabivuze gusa ntibyacurujwe muri aya makonjera. Nuko rero Ubwongereza ngo bugiye gukuraho ingingo ngo yenyegeze ihohoterwa mu masezerano y'ibanga, ariko ngo ayo masezerano akaba ari ay'akazi. Kenya abanya-Uganda ngo 13 bafungiwe kurya abantu yampaye nkaho. Guverineri ari mu mazi abira azira ngo kwita Kabila na Colonel Nanga ko ngo ari abanyekungu. Ndazi wagwera ko FRDC FDLR ngo n'ingabo z'abarundi barimo gutegura ibitero simusiga ku Banyamurenge. Ngaye nguko reka nitse gatoya. Reka ngushimire wowe tukiri kumwe muri aya makuru nonanga. Abadepite rero ngo ntibumva uko Ministeri ya Siporo cyangwa se Minispoc ngo imara hafi iminsi 589 ngo itaratanga ngo raporo yasaga miliyari 7 yahawe za federasiyo. Nuko nguko bimeze mwuka byaramwuti biteye gute rero. Abadepite rero bagize komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo by'igihugu PAC kuwa 7 Nyakanga 2025 ubwo rero wakiraga Ministeri ya Siporo. Mu bibazo rero ngo byagarutswe ngo harimo ngo kuba ngo idatanga raporo ngo ndetse ngo nizo itanze ugasanga zituzuye rwose kuno batekiniko ugasanga bivuyemo. Umugenzuzi mukuru w'imari ya leta rero muri raporo yakoze yagaragaje ko ngo raporo ngo zitandukanye ngo zigaragaza ko Ministeri ya Siporo ngo yandikiye amashyirahamwe y'imikino ayasaba rero ngo gutanga raporo ngo mu gihe kitarenze iminsi 20 nyuma rero ngo yo gushyira umukono ngo ku bikorwa byatewe inkunga. Ariko kandi ngo ibyo ngo nta nubwo byakozwe. Ubugenzuzi rero bwagaragaje ko ngo amashyirahamwe y'imikino atandukanye amashyirahamwe y'imikino ngo 6 nibura ngo yahawe agera kuri miliyari 6.9 ngo nyamara ngo ntiyigeze ngo agaragaza ko ngo yakoreshejwe kuko ngo ku buryo ngo ubukerererwe bwageze ku minsi 589. Abantu mwibe nibi kimunyamabanga rero horaho muri Ministeri ya Siporo Uwayezu François Regis yabwiye abadepite ko ngo kiriya kibazo ngo giterwa ngo nkuko ingengo y'imari bayihabwaga rero ngo ibyo ngo bakabaye ngo barayikoresheje byararangiye. Ariko bari agasani ingengo y'imari mwagomba guhabwa ngo
aho muyiboneye rero ku justify amafaranga birabananiye ngayo nguko mwabana ibyo ni ibibera inaha mu maministeri yacu aho ni imikino ariko n'ihandi mugereye mwababyeyi mwe murebe ingane bimeze. Ingabire Victoire Umuhoza ngashaka ngo kunganirwa n'umunyamahanga mw'abantu mw'abanyarwanda se bananiwe ariko mana yagasani. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro rero wo kwimura ku itariki 15 Nyakanga 2025 iburanisha rya Ingabire Victoire Umuhoza ku ifungo rifungurwa by'agateganyo nyuma y'uko rero ngo agaragaje imbogamizi ngo zirimo ko atigeze abona ngo umwanya uhagije wo kwitegura cyangwa se ngo kwiga kuri dossier yarezwemo n'ubushinjacyaha ngo ndetse n'umunyamategeko we umunyamahanga ngakaba ashaka ko rwose ngamwunganira ngakaba atemererwa gukorera hano mu Rwanda. Ameza gutinza iburana shahu abantu mu gitondo cyo ku itariki 8 Nyakanga 2025 rero ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nibwo Ingabire Victoire Umuhoza yagombaga rero kuburanishwa ku ifunga n'ifungurwa by'agateganyo. Yageze rero mu rukiko yambaye ikanzu y'igitenge yiganjemo amabara y'umutuku na orange, agatambaro mu mutwe ngo kajyanye ngo niyo kanzu, yari yambaye amadorubindi cyangwa amataratara y'umukara, yambaye inkweto z'umukara rero ngo zifunze neza cyane ndetse n'amaherena mato yafite niki amaherena yarafite ibara ry'iroza. Ahagana ku isaha y'isa 3 rero n'igice za mu gitondo nibwo umucamanza yageze ku rukiko abanza guhabwa amakuru rwose iminota 3 yonyine ngo yo gufata rero ngo amafoto mu cyumba cy'iburanisha mbere yuko rero iburanisha ritangira. Nyuma rero yo gusomera ruregwa umwirondoro we umucamanza yabanje guha umwanya Ingabire Victoire Umuhoza ndetse na Maître Gatera Gashabana wamwunganiye. Ibi ngo byari kugira ngo rero ngo basobanurirwe neza inyandiko bohererejwe n'urukiko basaba ko iburanisha ry'uyu munsi ryasubikwa akongera iminsi imbere y'uko rwose ngo aburana kuko ifungwa n'ifungurwa ari ry'agateganyo. Umucamanza yavuze ko ngo iyo nyandiko ngo yarimo rero ngo impamvu ebyiri urego rero ngasaba ko yakongerwa iminsi imbere y'uko aburana. Izo nyandiko rero ngo zirimo ngo ko umunyamategeko ngashaka umwunganira ataremererwa ngo gukorera hano mu Rwanda ngo ndetse ko ngo kuba ngo hari ibyo babona bidasobanutse mu nyandiko y'ikirego cy'ubushinjacyaha. Ahawe rero ngo umwanya ngo asobanure iby'urukiko. Ingabire Victoire yavuze ko ngo impamvu yazindutse ngo yahindutse ngo 3 ngatangira rero ngo asaba urukiko ko ngo rwaburanisha cyangwa se ngo rwamusabira urugago rw'abavoka rukohereza umunyamategeko we ukomoka muri Kenya uyu yitwa Emile Osiemo. Ubu ngo niwo Victoire ashaka muburanira. Gashabana se biramunaniye ukabyara ariko Yesu ni umwami. Ubwo rero ngo kubona ngo ibyangombwa byo gukora hano mu Rwanda ngo nago biba byoroshye mwakagira inkamwe. Reka dutegereze turebe natwe turi hano tuzatugenda tubibabwira uko bigenda bihindagurika mw'abantu. Mwari karashaka kunganirwa n'umunyamahanga umunyakenya turutse kwa Dr. William Ruto. Tukiri mu bijyanye n'ubutabera Karasirema Bruzaramba yongeye kugaruka ngo imbere y'urukiko yiregura cyane ku nkomoko y'umutungo we niyeza ndonke ashinjwa yenobira rero gusaba gusobanura inkomoko yo ngo yaburi faranga yaratunze ngo kandi rwose ngo biri mu bintu ngo atitayeho cyane mu buzima bwe. Mwibarunisha ryo ku itariki 8 Nyakanga 2025 rero Karasira Aimable Uzaramba aka Professor Niga ngo n'ubunganizi be rero ngo bagenewe ngo umwanya wo gukomeza gusobanura neza inkomoko y'umutungo. Mu kwiregura rero Maître Bikotwa wunganira Karasira Aimable yatangiye rero ngo atanga ibisobanuro bya miliyoni 11 z'amafaranga y'u Rwanda yasanzwe kuri mobile money y'umukiriya we nyine wari Karasira nyine avuga ko ngo harimo ibice bibiri ayo mafaranga nyine ngo harimo miliyoni 1 n'ibice kimwe ngo z'amafaranga y'u Rwanda ngo yaburi bwishyu bw'ikibanza ngo yuzuzaga rero ngo ayishyuwe imbere ngageze kuri miliyoni 4 z'amadolari. Yakomeje avuga ko ngo miliyoni 10 zo z'amafaranga y'u Rwanda ngo zavuye ngayo ngo yavuye ngo mu bufasha ngo Karasira yagiye abona nyuma yo kwirukanwa mu kazi.
birukanwa mu kazi babona ibifaranga bingana gutya, abenshi ko numva batahara kakonsetsa. Akomeza avuga ko rero ngo ngari nabwo ngo ubwo buryo ngo andi ngasaga miliyoni 10,980 na ifaranga rimwe ariko by'amadolari ya Amerika ngo yabonetsemo, ngo ndetse ngo ko andiko ngo bagiye bamwohereza ngo banamusanginganye na bordereau zemeza amafaranga yarafite mu mayeho 520 ngo yasanganywe mu rugo. Metre Bikotwa yavuze ko ubwo Karasira yakoraga rero ngo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ngo yahawe buruse yo kujya kwiga muri Swede hagati ya 2008 na 2009. Icyo gihe rero ngo hari amafaranga yahabwaga ngo yo kumutunga, akaba yarayafashe rero neza bituma ayasagurira areko kakonsetsa. Ariko ngo ayavunjemo amayero 800 ngo ndetse n'amadolari 300. Ageze mu Rwanda rero ngafunguza konti ebyiri muri Beka, imwe mu mayero ende mu madolari. Ikintu ni mu mamye nashidikanya ko cyatarimo kuvuga ya YouTube yamuhaga, aba simwibukije. Impamvu umugambi wa RDC wo guhisha FDLR wakubise igihwereye. FDLR ngo ntibaho, ngo ni ikinyoma cy'u Rwanda kigizwe n'abagezi ngo n'abasaza bashaje cyane ngo badasoboye, ngo kandi ntabwo ngo bashoboye, n'abarwanye ngo bake cyane ngo badateje ikibazo. Ayo rero namwe mu magambo yavuzwe n'abayobozi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu bihe bitandukanye bagamije no guhisha uyu mutwe, cyane cyane murabizi ko uyu umutwe ari uw'iterabwoba wasize rero washinzwe ngo n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi 94. Guhisha rero aba bajenosideri si bishya kuko ngo Lieutenant Laurent Désiré Kabila ngo wayoboye RDC kuva muri 1996 kugeza muri 2001, ngo nawe ngo yarabigerageje abashyira rero ngo kure y'amaso y'umuryango mpuzamahanga, ariko ngo bibi by'ubusa. Icyo gihe rero ngo yari yarabajijwe rero ko ngo azabafasha gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. N'ubu rero ngo abayobozi barimo rero Minisitiri w'Ubucuruzi bwo hanze wanabaye rero Guverineri w'Intara ya Kivu y'Amajyaruguru igihe kirekire cyane, muramuzi ni Julien Paluku Kahonja, baracyavuga ko FDLR ngo itakibaho, ngo ahubwo ngo ni ikinyoma cyahimbwe n'u Rwanda, ariko ibimenyetso n'ubuhamya birahari kandi birasobanutse. Reka munyemerere twigire i Musanze, ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Uti bimeze bite rero? Umugabo rwose yagize atya ararigotomera, ariko yishwe n'inzoga z'inkorano. Ariko ikindi wamenya nuko abaturage barimo basaba ko izi nzoga zakurwaho. Hano twigeze kubiganira, izi nzoga impamvu zakomeje kuba nyinshi, izi zujuje ubuziranenge zirahenze pe, kandi kuva ku nzoga byo biragoye. Mvuze ko bitakunda ntabwo naba mbeshye. Yemwe mukora izi nzoga muzigerageze muzigire nyinshi, muzihendure murebe ko izi nzoga zidacika. Umuntu arajya kunywa cya mitsingi cya 2 cyangwa 2,500 bitewe naho uri bukinywere. Hariya hari akayoga mugani wabo ngo kari mujyane Afrika 100 ngahe 300, ubwo aranywa kahe kuko mureke gukabya. Ariko hari abaturage basaba ko ngo inzoga ngo zikomoka ngo cyane cyane ngo z'inkorano ngo zitemewe, ngo zirimo rero ngo cana rumwe, ngo ndetse ngo hari indi yitwa nzogejo ngo zacibwe ngo nyuma y'uko rero ngo mu kagari ka Nturo ngo basanze rero umugabo w'imyaka 35 witwa Ryarambabaje, ariko basanze yapfuye rwose ngo yarayanyoye inzoga nyinshi kandi akazinywa atari. Inzoga rero nizo bakeka ko zaba zamwivuganye mwokagira imana mwe. Abahaturiye rero ngo n'abavandimwe be ngo banyakwigendera Ryarambabaje bavuga ko rwose ngo batunguwe n'urupfu rwe, ngo kuko ngo nyuma yo kuba ku cyumweru ngo yari yaririwe ngo arimo kwinywera inzoga z'inkorano,
zirimo yitwa ngo Nzoga ejo ngo ndetse na Cana rumwe ngo muri gasantere ka Gashyata. Ngaka gasantere gaherereye mu mudugudu wa Gakenke ngo akagari ka Nturo ni mu murenge wa Rwaza. Agakomeza rero ngo ajya mu baturanyi mw'abantu mwizi nzoga zinkorana gucika biraguye nicyo mbabwira. Abayobozi b'inzego zibanze iyo agiye kuzimena hari igihe amupfumbatiza bikabihwaniyemo agakomeza yikorera kugira ngo bicike burundu. Rero izi zujuje ubuziranenge nimuzihendure, ni igitekerezo cyanjye. Ihuye mu murenge wa Simbi barasaba ko ngo hasubukurwa imirimo yo kubaka irerero ryahindutse rero indiri y'abajura. Mu mafoto mbona hano ndabona ari igishuri cyiza cyane ariko urukuta rumwe rwarahirimye. Abaturage barasaba ko rwose byagera gutya bakasubukura kuko ngo abajura niho bajya kwirarira. Abatuye mu murenge wa Simbi rero baravuga ko ngo babangamiwe ngo no kuba abana babo bakora ngo urugendo rw'amasaha asaga 3 ngo bajya mu irerero. Ni mu gihe rero ngo hirya no hino ngo bari batangiye ngo kubakirwa ngo ariko ngo ishuri ngo rikaza guhagarikwa ngo ku mpamvu nabo batazi ngo ndetse ngo inkuta zaryo ryatangiye gusenyuka. Iri rero ngo abaturage bavuga ko ngo ryari riri kubakwa mu murenge wa Simbi akagari ka Nyangaza ni mu murenge wa Kabakobwa. Ngo ni inkuru rero bavuga ko ngo bari bakiriye neza kuko ngo abana bari bagiye kwigira hafi ariko dinga inzozi ngo ntizabaye impamo kuko ngo kuryubaka ngo ryarahagaze. Nk'abantu iri shuri murarihura iki koko? Ikindi wamenya nuko ngo hari ababyeyi bahangayikishijwe n'imyambarire y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Amafoto ndimo mbona hano umwana yambaye mini skirt, abahungu bo bateza pocket. Muri iki gihe rero ngo singirimo kwirukanka cyane mu iterambere. Ngo hari ababyeyi bavuga ko ko bahangayikishijwe n'imyambarire y'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye. Basiga rero ngo bajya kwiga bambaye impenure ngo ndetse na za pocket. Bavuga ko rwose ngo ababyeyi bagenzi babo ndetse ngo n'abarimu bakwiye kubihagurukira. Ariko kuki mugani bakomeje kubyambara ababyeyi abarezi nimwe mugomba kuba abanyambere. Ibi bintu ntabwo bikwiriye rwose. Umwana w'umukobwa aragenda ibibero biri hanze ugasanga ntabwo byoroshye mw'abana mw'ibintu murekuntu mwabihindura. Harambara impenure neza umuhungu akamanura umukandara heza umuntu mana nyagasaka tonda wanga ugasanga box irimo iragaragara ku muhungu pengo yete za pocket. Ibi bintu mureye ukuntu mwabirwanya kuko ntabwo biryoshye cyane. Musanze reka tujye hano i Rwamagana aho umusore rwose yicunga i Rwamagana. Abaturage rero ngo baranenga umuco ngo waho kudatabarana. Akagira Imana uti biteye gute rero? Umusore w'imyaka 20 witwa Iradukunda ukomoka mu karere ka Gatsibo yishwe rwose ngo n'abantu bataramenyekana bamujugunya rero muri kaburimbo hafi y'uruganda rwa Ferabeto. Ni mu kagari ka Cyarukamba ko mu murenge wa Munyiginya karere ko naka Rwamagana. Mana nyagasani we bamwisha bamujugunya muri kaburimbo. Mwokagira Imana mwibi n'ibiki koko ye baba we. Amakuru avuga ko Iradukunda ngo yishwe mu ijoro ryo ku wa gatandatu rishyira ku cyumweru ngo nyuma yo kuva rero ngo mu kabari umugabo witwa Mukiza. Aka kabari gaherereye muri ako gace nyine cyangwa mu kagagari. Bamwe mu baturage rero bavuga ko ngo mbere yuko ngo yicwa Iradukunda ngo yari kumwe ngo na mukuru we babatse rero ngo bari bagiye kwitahira. Baratashye rero ngo abantu barabirukankana ngo mukuru rero ngo ariruka cyane arabacika avuza induru ariko dingo ntihagira utabara pe. Yagiye atera induru ariko ntihagira utabara. Iradukunda we ngo yaje gufatwa aricwa ajugunywa mu muhanda. Nyagasani hey. Abaturage bose bakomeje kuvuga ko rwose abo muri uriya murenge ntabwo ngo ibintu by'ubutabarane shwida. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya yitwa Mukantambara Brigitte yemereye Isango Star ko ngo aya makuru y'urupfu rwa Iradukunda yabaye. Mana we
nyakwigendera Iradukunda yari yaje Rwamagana gusura abo mu muryango we batuye mu kagari ka Bishenyi ni mu murenge wa Mwurire aturutse iwabo hari Gatsibo. Abaturage barasaba ko ngo hakorwa ibishoboka byose ngo umuco wo gutabarana ugasubira mu baturage kugira ngo hirindwe ubwicanyi nk'ubwo ngubwo bakomeje gukorerwa. Udukingirizo n'ibinini rwose ngo birinda gusama ngo biri mu byaguzwe cyane n'umuturage w'Irubavu wabivuze. Udukingirizo ngo n'ibindi rwose ngo n'ibinini ngo birinda mukobwa ngo gusama ngo ni bimwe mu byagurishijwe cyane ngo muri farumasi mu karere ka Rubavu mu biruhuko ngo byatanzwe na guverinoma y'u Rwanda. Se ngaho sibyo navugaga, udukingirizo baraguza nk'abagura amasuka bitegura kujya guhinga n'ibinini bya bindi banywa by'amasaha 72 data we ngo byaraguzwe umugabo yarunguka kubera ibi binini mango. Ibi rero ngo ni mu biruhuko rwose ngo byatanzwe na guverinoma y'u Rwanda ngo bigasozwa na weekend kuva kwa kabiri kugera ku cyumweru udakora. Ariko Yesu ni umwami. Baragiye bagura udukingirizo abandi bagura ibinini mango. Ibintu kwirinda zitateganyijwe angenda zimuragiye ngo byari ibiruhuko byiza cyane by'iminsi 4 ngo ariko byiyongereyeho iminsi 2 y'impera z'icyumweru muri weekend ngo rero byahuriranye rero ngo n'ibitaramo bitandukanye byari bimaze iminsi birimo kubera mu karere ka Rubavu maze udukingirizo suko tugura batugurira kutumara. Bamwe mu baganira n'ikinyamakuru Igihe bagaragaje ko rwose nguretse udukingirizo n'ibinini barinda gusama ngo banacuruze cyane ngo ibinini bya action. Ibi binini bivura umutwe niyo waba ufite umutwe w'iterabwoba ndakurahiye wakira. Ngo bisanzwe rero ngo bikoreshwa mu kuvura umutwe ngo bigakeka ko ngo rero ngo ababiguze ngo babyifashishaga mu kwivura isindwe. Hari ukuntu woga bikonje n'ibishushika bigotomera ukarenzaho n'amashote n'amapenaliti ya zarikeri, ariko mu kanya gato wakwegura umutwe shwi kumva wagira ngo hariho urusyo. Unywa action kabinoza ako kanya rwose. Umwe rero mu bafite farumasi yitwa Arabamba yagaragaje ko ngo nyuma yo kumenya ko ngo leta yatanze ibiruhuko birebire ngo akabona ngo n'ibitaramo byari biteganyijwe muri ako karere ka Rubavu, yigiriye inama yo kugura udukingirizo ku bwinshi maze ajya kugura rwose n'ibinini birinda gusamakira muri depo. Ati nibura ibigurishwa ngo ni 5,000 ku kinini kimwe. Ati nacuruje ikarito iba mu dupaki 20 mu gihe ibigurishwa rero ngo 10,000 yacuruje ngo udupaki 6. Mwumvishe akazi. Umugabo yarongotse atagura mu bivatiri. Dukingirizo twaraguzwe mw'abantu mwe ibiki ibintu by'ubusambanye abantu bakunze kubyirinda ariko biranga. Ariko ayagasana reka twigiriye giterwa inkingi rero mu makuru agizwe nuko perezida wa South Africa Ramaphosa yamaganye umusoro wa Amerika ngo kuyibicuruzwa rero ngo biva muri Afrika y'Epfo. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yanenze bikomeye cyane icyemezo ngo cyari zimwe za Amerika ngo cyafashwe na Donald Trump cyo kuzamura umusoro ku bicuruzwa bituruka mu gihugu cye ku gigiro cya 30% ngo guhera ku itariki ya mbere ka 2025 ngo ni ya mbere y'ukwa 8. Uyu musoro rero ngo mushya ngo Perezida Donald Trump yatangaje ko ngo uzashyirwa ku bicuruzwa ngo byose ngo byoherezwa muri Amerika ngo bituruka muri Afrika y'Epfo ngo nicyo gihugu rero ngo cyo munsi y'ubutayu bwa Sahara cyonyine ngo cyagarutsweho. Ibindi rero ngo ibingo byatumye ngo hibazwa ngo ku mibanire idasanzwe neza cyangwa idahagaze neza hagati ya Amerika ndetse na Ramaphosa wa South Africa. Muri Kenya nabwo ngo ntabwo biba byoroshye tubiteye gute rero. Abanya-Uganda 13 ngo bafungiye kurya abantu. Polisi ya Kenya ikorera mu karere ka West Pokot ni ku itariki 8 Nyakanga 2025 yatangaje ko ngo yataye muri yombi abanyamahanga 13 bakomoka mu bwoko bwa Wagisu muri Uganda. Bakekwaho rero ngo kurya abantu ngo no kubakuramo ingingo z'umubiri.
umuyobozi wa polisi mu karere kariya ka Kalsif Abdulhal ni umuyobozi w'akarere niko yitwa Abdullahi yasobanuye ko ngo itabwa muri yombi y'aba bantu ngo ryashingiye cyane ku cyemezo ngo cya komite ishinzwe umutekano. Yabasabye rero ko ngo abanyamahanga ngo bakomoka mu Rwanda, mu Burundi ndetse no muri Kongo ndetse na Uganda ngo bakorwaho iperereza ry'ibanze ku cyaha cyo kurya abantu. Mu Rwanda se nibyo tubesheye. Abantu ntabwo byoroshye, abantu barya abandi. Icyo wamenya nuko polisi yemeje ko ngo yafatiye ahabonetse imirambo ibimenyetso ngo bihagije, bityo ko ngo iperereza ngo n'inzobere ngo rikomeje gukora kugira ngo ibisubizo bizaboneka ngo bizashingirweho cyangwa se bizashyikirizwa urukiko mu gihe rero ngo urubanza ruzaba rwatangiye kuburanisha mu mizi. Icyo wamenya nuko polisi rwose ngo yatangaje ko ngo izamara ngo iminsi 21 muri ishakisha hirya no hino kugira ngo birusheho kugenda neza. Mw'abantu bararya abandi. Guverineri Jacques Cyabula w'intara ya Haute Katanga yahamagajwe rero Kinshasa kugira ngo atange ibisobanuro ku buryo aheruka rero ngo gutangaza ngo kuri Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Corneille Nangaa ukuriye AFC M23. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Kongo nyine Jacquemin yitwa Shaban ngo niwe ngo wamuhamagaje gusanga amakuru avuga ko ngo ku itegeko ngo ryaba ryaratanzwe na Perezida Tshisekedi Antoine Chilombo. Uyu Cyabula mu mutumwa rero yandikiwe na Minisitiri Shaban yasabwe rero ngo guhagarika ibikorwa bye byose akitaba bitarenze amasaha 24. Iwari kare rero ho ntabwo byoroshye. FDLR ngo zikomeje kwirunda muri groupement ya Walonga Londa ngo zihanganyikishijwe cyane. Izo FDLR zikomeje kwirinda hari ngo zihangayikishije abaturage. Nkuko rero amakuru amwe abivuga ngo uwiyita umujenerali uzwi ku izina rya Mutayonga ukomoka muri teritwari ya Masisinga amaze iminsi imishipo, aho rero ngo yaje aherekejwe ngo n'abantu be bagera ku 100 ngo bafite intwaro ziremereye cyane ngo zizoroheje. Kiri muri Kongo reka mbabwire ko FARDC FDLR ingabo z'abarundi ngo barimo gutegura ibitero simusiga ku banyamurenge. Umutwe watwirwaneho ugamije rero ngo kurengera abanyekongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge watanze rero ngo impuruza ngo ku bitero simusiga ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ririmo gutegura kugaba kuri bari abaturage. Uyu mutwe rero rwose mw'abantu mwe ngo uyu mutwe mwitangazo wasohoye ngo washinje rero ngo ihuriro rigizwe na FARDC FDLR Wazalendo n'ingabo z'abarundi ngo kuba ngo rimaze igihe kinini cyane ryaragose abaturage bo muri Minembwe nyuma yo gushinga umubirindiro mu bice bitandukanye by'ingenzi. Mbonera kwagwara ko ngo umusoda w'i Burundi ngo ufise ipeti rya majoro ngo yishwe n'intare za Sarambwe ngo hamwe n'abandi basoda ngo 41. Umubare w'abasoda rero w'u Burundi bapfira mu mashyamba ya Kongo ukomeje kwiyongera. Barakwibaza utese ninde uzangera rwose cyangwa se uzarengera abarundi. Neva akomeje rero kwigizaho nkana akagwiza amadolari ahabwa na leta ya Kongo. Umuhozi Ingabire Victoire ngo uregwa ngo ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura rero ngo ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda yageze mu rukiko hariya
arimo aragufungwa n'ifungurwa. Tuzakomeza tubibabwira iby'uyu muntu mw'abantu mwe, ntabwo biba byoroshye. Si ibyo gusa kandi ibintu bikomeje kugorana. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yategetse ko ngo mu burasirazuba bw'iki gihugu ngo bose bagomba koherezwa ngo abasirikare 60,000 kugira ngo bajye kwambura ihuriro AFC M23 ngo ibicengo byose igenzura. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano hariya i Kinshasa arasobanura ko ngo aba basirikare ngo bafite intwaro ziremereye cyane ngo bazakorana rero ngo n'ingabo z'u Burundi ngo zikorera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko rero abashinzwe umutekano babyemeza, no mubare rero ngo munini cyane ngo cyangwa se ngo n'ubwa mbere umukuru w'igihugu ngo ategetse ko ngo ku nshuro imwe gusa hoherezwa abasirikare bangana gutya kuva muri 2013 ubwo M23 ya mbere yasenyukaga gusa ariko ngo icyemezo ngo ni icyemezo ngo gikwiye kuko ngo leta ikeneye kwisubiza ngo ubutaka bwose yambuwe na M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. Turakomeza turumirwa. Ihuriro AFC M23 ngo naryo ryamenyesheje leta ya Kongo mu gihe cy'ubushotoranye nk'ubu ngo abarwanyi baryo rwose ba M23 AFC ngo bafite uburenganzira bwo kurinda abaturage ndetse n'ibirindiro byabo. Umunyamabanga mukuru wa M23 Benjamin Mbonimpa yagize ati ikintu kimwe kigaragara nuko Kinshasa ishaka rwose intambara kandi izayishoza. Mureke rero turebe AFC ngo izirwanaho icyaba cyose. Umuyobozi wa AFC M23 Corneille Nangaa aherutse gutangaza ko ngo ihuriro ngo rugenzura ngo ubutaka bufite ubuso bwa kilometero kare zirenga 34,000 butuyeho rero ngo abaturage barenga 11,000,000. Ngayo nguko, reka ngushimire wowe twabanye, mwifurije gusaza udasabirije kandi Uwiteka akumwenyurire.